Gledat ćete u ovom videu jedno tiho decembarsko jutro, maglu koja se spušta po našoj šumi i mene kako pokušavam da uhvatim ritam među svim malim obavezama. Vidjet ćete Makija, njegove jutarnje rituale i nestašluke, prve gutljaje čaja, biljke koje traže pažnju i kuću koja se budi zajedno sa mnom. Vodim vas i kroz pripreme inkubatora, moju brigu oko pilka, šetnju s Hani i sve naše životinje koje čekaju da im se javim. Otići ćemo kod Nene na kafu, u Živinice da prodamo pilke i u bingo sa suprugom jer uvijek nešto trebamo. A navečer kuhat ćemo zajedno, pričati, smijati se i dijeliti jedan običan, ali meni poseban dan. Ako voliš mir, prirodu i život pun malih trenutaka, ostani do kraja. Jutro je još uvijek mračno. Polako se budim. Osjećam hladan zrak u sobi i navlačim čarapice na noge. Polako bez žurbe. Ustajem, pomjeram zavjesu i gledam napolje. Magla se spustila po cijeloj šumi oko kuće. Nema snijega, ali zrak miriše na zimu. Dok hodam sobom, kupim prljav veš spoda i nosim ga do kupatila. Na podu me tamo čeka moj stari inkubator, rastavljen i opran, spreman za novog vlasnika. Ako nekome treba, neka mi se javi. Meni više ne treba, već sam uzela drugi. Stavljam četkicu pod vodu i perem zubiće. Hladnom vodom umivam lice, kao da se budim drugi put. Pravim kosu, sređujem kupatilo, čistim svaki mali trag jutra. Stavljam veš mašinu da radi, pa se vraćam inkubatoru. Slažem ga polako, komad po komad. Sve što mogu završiti u kupatilu, završim odmah. Volim kad dan krene uredno. Onda idem do Makija. Otvaram mu vrata. Izlazi iz sobice i proteže se. Jutro sam ga već nahranila kad je Muamer krenuo na posao. Sinoć smo gledali seriju dokasno, sećija je ostala rasklopljena. Sklapam je i usisavam mrvice koje smo ostavili. A Maki stoji pored mene kao mali nadzornik. Biljke su mi žedne. Uzimam prskalicu i osvježavam ih vodom. Zatežem posteljinu, pravim krevet. A onda na izlazu iz sobe vidim Makija kako doziva ptice kroz prozor. Svaki put me nasmije. U kuhinji vadim suđe iz mašine i redam ih u kuhinji.
Maki sve prati, gleda moje korake i čeka da mu se obratim. Malo pospremam i onda spremam sebi brzi doručak, onaj koji najviše volim. Danas još jedan video u kojem snimam svoj dan. Kako ja provedem dan čekajući Muamera da dođe s posla. Ne bude mi dosadno jer uvijek imam posla u kuhinji, u kupatilu, našim sobama ili dole kod životinja. Ako ništa od toga, onda imam posla na YouTube kanalima, hodanja, kupovine i tako dalje. Neko će reći da je život domaćice dosadan, ali ja kako sam se udala, mnogo sam sretnija, jer nekako sve što radite za vas, zajedno ulažete, čekate jedno drugo, volite se, pazite se, kažu gdje si požurla, mlada si se udala. Nego u ovom videu bukvalno ću pospremati kuću, savijati odjeću, hraniti životinje, čistiti prostor nekim pilkicama, praviti večeru. Uz kafu ću sjesti i pričati vam ovako neke stvari o sebi. Ovo je moj najčešći obrok kad sam sama, ovako ujutro. Znači povrće iz rerne, iz kesica, naravno zato što nemamo svoju baštu. Nekad stavim ćevape, nekad pljeskavice, piletinu, krilca. Ovaj put sam stavila riblje štapiće. Ja sam baš veliki ljubitelj ribe. Kao što znate, ovdje u blizini nas imamo ribnjak, Etno bašta Gornja Višća i nisam nikad nigdje bolje ribe probala. Ne kažem to radi tog što sada ovdje živim, uvijek sam govorila, naspram recimo ribnjaka u Priluku, Etno bašta je vrh. Imaju preukusnu ribu, preukusne priloge, imaju dezerte, miješano meso, roštiljska znači jela. I kad god poželim ukusnu ribu, znači eto, tu je to minuta, dvije hoda. Uz ovo volim da jedem majonezu, ovako stavit ću preko čitavog. I ovo jutro mi se pije jogurt, pa ću sebi nasuti i čašu jogurta da popijem. Dok jedem, pričam vam o svojim jutarnjim navikama, o tome šta trenutno pratim na YouTube-u i kakav sadržaj mi donosi mir. Ovaj krompir, ribu, pekla sam na opciji roštilj na svom šporetu i u zadnje vrijeme tu opciju najviše koristim jer dadne taj neki bukvalno roštiljski miris hrani, svana hrskavo, a unutra sočno. Inače, moja navika je kad doručkujem da gledam televizor. Mi nemamo televizije, nigdje nismo ni gledali. Imamo YouTube, Disney Plus i HBO. Imali smo i Netflix, ali su nam dosadili na njemu filmovi. Na YouTube-u pretežno gledam farme, domaćinstva, rančevi za životinje. Volim gledati ove naše reportaže iz Bosne po selima. U zadnje vrijeme, kako je decembar počeo, pratim Vlogmas od poznatog srpskog youtubera kojeg sam gledala kao dijete, Muđa, i nekako mu videi imaju tu neku prazničnu zimsku atmosferu i vrate me u djetinjstvo. Eto, baš sada gledam kako su
napravili garažu, Ćaletova radionica, YouTube kanal koji dosta volim da gledam. I divim se njegovim radovima, mašinama, transformaciji kuće i tako dalje. Poslije ustajem i čistim podlogu pilkama u sobi. Moje male bebe iz zadnjeg izleganja. Sve radim pažljivo, kao da čistim za nečije srce, a ne samo za piliće. Kažem, ima pilka, ima prepelica, ovo jedno s krivim nogicama i vjerovatno će uginuti, a bolje i to nego da se pati. Probala sam mu popraviti nogice, lijepila trake, stavljala spužvu, ali svaki put izvuče ili još više uvrne nogicu. Moram kupiti neku manju pojelicu u koju ne mogu natopiti nogice. Vidite kako pojelice je mokro. A to je jedan problem koji izaziva razne bolesti kod pilkica. Danas im je 2. ili 3. dan, a već su, kao što vidite, veoma aktivni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i još tam imaju 2 u inkubatoru. Sad ovo ovako uzmem i smotam. Inače, ove podloge sam kupila u Jisku, ne u Jisku, bože, u Sinceju. Puppy pads, to jest ovo su prostirke za štenad, za narod koji drži pse u kući i uči ih da vrše nuždu po ovome. Pošto ovako ću. Ne skirajte se. Držim ih lagano. Dobro je ovo kako narod baca piliće. Kaže neće im ništa biti. Meni bude žao. Rekao. Ako se pitate što drži mali prepelci s njima, iz tog razloga što je potrebna toplota. I hajde, rekla sam jedno 7 dana i držati ovdje dok ne prerastu, pa ću onda da ih premestim u jedan veći kavez. Tu sam im sad stavila hranu, malo odikla vodicu, sad ću im dati kuhano jaje. Dala sam im kuhana jaja, sad su malo pod stresom zbog prelaska u kutiju pa ponovo se vraćaju, ali ubrzo će oni početi da tu sve grickaju. A onda vrijeme je za šetnju. Hani, moja američka Akita, koja 11. januara puni 3 godine. Ako Bog da, proslavit ćemo joj rođendan. Hodamo zajedno, dišemo ovaj hladan maglovit zrak. Zobranjici. Hajde. Kratko sam je prošetala. Za ovu rasu kažu da je dovoljno 10-15 minuta brzog hoda za dnevnu aktivnost. Ajde ga, sad hop.
Odlazim do svojih dragih koka, sipam im svježu vodu, a one uživaju u hrani i oko mene kao da plešu. Upla u jesku i sviđa mi se što mogu nositi vodu i hranu životinjama. Ovako. Dala sam 2 patke ovdje zato što puno vodu posipaju kokama. Onda idem do nene na kafu, pa u Živinice da prodam 6 malih pilka. Dan teče bez žurbe, ali puno obaveza. Kasnije sa Muamerom odlazimo do Binga. Kupujemo što nam treba i vraćamo se kući. Kupili sebi hranu i sad idemo kućici. Zima. Htjeli smo da idemo Minkici, ali Minkica nije kod kućice. I eto, Bingo je danas pun, sve kad se zauzete. I eto vidite gužbu čak ovamo iza. On izađeš kad zviska, znaš. Stižemo kući i pravim nam večeru. Piletinu u sosu s povrćem i ćufte od krompira. Hoćeš kafu? Kada si klimu sad? Pošto wearing the same shirt. Dok kuham, pričam preko video poziva sa dragom prijateljicom Tajrom. Pokazuje mi svoju papigu, pričamo o našoj ljubavi prema kokama i o tome kako izgleda život u zimskim danima. Kad je večera gotova, onda pijemo kafu koju sam skuhala za oboje. Dan se polako gasi. Sutradan novo jutro, čaj, kolačić i čokoladno mlijeko. Savijam odjeću, a Muamer i ja pratimo naše youtubere.
Onda izlazimo napolje. Miješamo hranu za koke i za pilke koju smo jučer kupili. Snimam drugu izgleda, sam tu. Moraš napuniti puno, jer više tog mora biti nego ovog. Neven. Skupljam jaja, vraćam se u kuću i pripremam jaja s filenih koka koju sutra šaljem poštom. I tako završava ovaj video, još jedan običan dan koji meni znači sve. Hvala što ste tu i vidimo se uskoro.